on behalf of our Madam Chief Executive Officer, the management and the staff of the Samoa Tourism Authority, and my team here at the Samoa Culture Village, I would like to say talofa lava to you all, and thank you for making your time. Thank you for joining us today to learn and to experience more of the Samoan culture and how we live in a Samoan way. First of all, I would like to thank you. Okay, what I'm holding here in my hand is what you call the kungase, or an ava plant. It takes 2 to 3 years before it's mature enough. When it's mature enough, you just pull it off from the ground, cut the leaves off, and then you put it outside the sun. So after 3 to 4 weeks, and then you just take it and ready to use. So how do you use it? You just cut the bottom part off, smash it into a form of powder, and mix it with water. And that's how we get our ava here. Speaking about the formation, please be quiet. Speaking about the formation, the lady who's sitting behind the ava pole, that's what you call the Tautua, or the daughter of the high chief, within the village and within the community. And that's her main responsibility, is to mix the ava with the water. The 2 gentlemen that's sitting beside her is the guardian of the ceremony, or the angai o the Tautua. The man that's sitting far on that side, he's the one who's gonna make a little bit speech of thanking God for bringing you today, and thanking God for His divine protection upon each and every one of us today. Later on, there will be a cup that's serving around. So once you receive a cup, you have to say the word manuia. Everybody say the word manuia. 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 Manuia means blessings or cheers in Samoa. So when you receive your cup, you have to say the word manuia. One more time. Everybody, manuia. Manuia. Thank you. Any questions before we start? No? Yeah, that's one question. Yes? What is the health benefit of the tree? Pardon? Health benefit of the tree. What do you mean? The benefit. The whole? Yeah. Water. Yeah, water. Yeah, water. Is it good for our health? Yes, it's good for your health. It makes you more beautiful and more handsome. Okay. Makes you go. Mau o nei tanga ia ono se whawhitau li atonu e ata whaalafonga ai te lelo na whianga mo tātou. It has a very big
impact. I le tau mawhainga le tau mawhai mo tātou e le ngata le tātou food security. Ia o tātou o loa awina atu I whafo. La matanga no fo inga le nei, na lau ngai le sui o le whanga mwhase la. Sulu mai ai nei, o walu fo i o wasiasi ma tau mawhai fofos whafi tauli. Na ave fo i aile tau mawhai ngā le sros. Mai le ia e fo le tau ta ua mai le sui o sa whata mua mua. Tai tasi tai lua pua ai mawai. Sa ave tau mawhai, peitai, e le I whamanu eina. O inana mai tau wai, se I whai pēr se stadia na I le mata upu. Ai mai tau I whonga. O ese le tātou mawhau whausa I ai pē tasi, pē lua, pē tolu fwoi pua. A le o tātou tala noa I laf pua. O na iaila le langona o mtanga luenga. O le asa ili se fafo mai fafo. E to tolu la kampanina mai e la to whamamlamanga ma mai whai presentation. Ai piki e la kampanile mai Amerika le Big Pharaoh mai Amerika. Sa whaui mai se tasi o tamali I mai sale longa. Na fionga ia pari se osi malana whana weno nofo I Amerika. La tau lalna no mai whai demonstration. Whamanino al tanga luenga ole fo lea. E o foi atia, o te lei talitonu wina. Leanga whatua uwa aila o au I se mai lei whapea. Sa ta masani a peo no whai atu mua mua. Ia tātou mai lei masani whaleanga nu sa iai eri le pū. Ia tūtū nei la au ilunga whapena. A eina ua whaatino ma whaateitai le mai lele. Nā mata I satu paitea. Mai loa ai. E le aila o tari le mo le tātou pamue moe. Ia le nā mata I lona whai tārsanga. Na tārsanga mua mua le lua. Saure lua. Demonstrate. Tasi upolu. Tasi savai. Ea lea ua saure se fulu. Lea ua sulua. E la taunu mai lesi se fulu. Whapopo whapena. E la taunu mai malima su tasi. Ia ona whaasao. Whaasao a fia o maleo tātou I tu malo. O le tūlanga lea he manatu wai e le tatau lava o na tātou whatamala. A tau sila nei le au whai maumanga le wai ei nei le tunu. A tau woi au langa lue. O whai ta whawhale ia maumanga. Wa le ai, ma se whai maumanga to e o le tala loa. A tātou masani e. A wifo nei apa, a wifo nei pā waia ia maua tu tātou miliona tā la. Tau puni puni, a le nā puputalo. Ta uia le puputalo. Ua tau lava o se mea tali ele sua le ai. A se sia mei tu atu. Ua le eise ma fau. Ua keep up le whai whatoa. Ono le mea lea o le luatu. Ua fola. Tua leima se mea tasi o toe. Mai paia. Ma le malu le mota. Ia. Tonu lava e. E wha ata la fonga. Lo utau mwhai atu. It's a very serious problem. Lau whai whatoa. Ia, o le mele nei o le pua, tu lou lava, na e tau te sirfia. O le tala al tusi e ulu te moni I pua. Ma te tau an tātou whai tete langa o le lamatia o soifua o tangata. E a fia I tangata whai maumanga pe a mamau te le iuta. O lo langa sa uaru I mene I o moe, a ingolo tuangane o lo tina, that's where my life began. Le moe iuta I mea wa I mea, o ngata o pua ai bao ma mea, o mea nasa pia ngai. A wa soira le teimi nei, ai se hao. O lafu le mea. Ona, wa tatou le to e whaia ni pā mautu. Sa ia ia so ia nu, sa whail pā tasi nu. Sa whail pā lua, pā tolu, mato nu I whalatai, e mena tau pā tasi e sawa I matamata no nofo e tau mai I pata. Tasi al pā, pupungi e pua amaleo mai, kai koe whaile si lainga I kuaku, pā lua na e no nofo e pua I e leo iuta. Kua al teimi ne, o leise mea. E la wau nei pua I fafo. Wata aloa, ma whana whanau wai. Ma al whana whanau lana, e le la o tato wo o ni mele. A tato wotu e tau mwhai atina e wale mwhai na whai. O matua atiri ai, o na whatupu te lei. E rei mamau te le atu, se wha welawe mtau tia whai na tupu whai tura, whai whai maunga. Ai sea,
Ta tia fale mai tanga te toru o so fai po ai va. Se mea matau tia leile venei tau sanga nei por tau sanga ele. O so fai po ai va. Fai la ve bea le nu le la le ta ue ni a faina le. Swafa le tu malo. Ai na matua seriously. Ono po anifo po anena la bea. Ai muri ne tau mai. Sel te mon. O ulu po al ke moki. Ya, te letera no langa te letera tonu am ke monki. Alfa upungal na na momoli mai ono nta upule nei. Me la lea pa i ol tato mota. Ya ele o se upu e vane ai. Tau lava talo atu i lau fionga le minista tinama te mai tai. Pule nuu maanga so tai. Ua tatau. Na wha marusia i tono whainga wha vai a laum tangana. Me ne o pua taloa. Povi taloa. Ma moe taloa. Wai wha leanga uma sua. I tatou ano fale o le matango fio o ma fale me whawa ai. Wha leanga uma e mene. Aina ona wha pena atu e mana o miela so swani. O fionga le minista o tinam te mai tai por kalame a tatou sui o nuu sui tina. Wha marusia. E langa wei. Wei tangata o mai e te au mele a lauli. O lawe vea mato po a whanua i mai le. O whatu le iau tau mali lie. Le awala le tau mwhai atu nei. O le pua a lava e ta aloa. Ua tau rena o le manu wha la fua. Langa ele o mwhaintou pui pui au tau manu whanga. E le mwhaina alu e ai mea ia le atu ngalu i eila o whai whatoa. E halu al pua le whai. Ai o te manatu o se whaatupu manatu mo ntanga luenga. Tinam te mai ta e ui atu. I pule nu. I e tautua na ia. Fofo i fortulanga lea. A tarsanga fo i le sui o. Le whangam wharsela. E apa mai tatou le loe whao. Nā whana. Ma se helikopta. Ma sa tau whaafonga O au wala e se umana. Sa ba ai entanga luenga. Ona ia e lela i titilo. Wal melea. It's a serious problem. Il producing, il tato amount o me produce mai mo tato. Fa fitau li muli fosa e lau fianga. Tu lau lava langa male alem tau pulea. O le taimi le nao mai tato fana le tunu. Nao mai ma fana le au fai fatoanga. O ina. Na matua le ai e lo ma se me tua e lau fai fatoanga. Ona ola lua kwa kum kilo la fa ya fa nga po alonga mauma. Ai sa ya nai fanga fa tu la fono ina. Sa leo ai. Ala to manga matulanga me fa pena. Ya u fa mai nel temi ni pa wala utala. O le official leo sa tal sanga e fo ile. Fiongal como install leo fa inia o onga le lei. Fa tu langa le lei ia tu langa o tangata la tau te umi e ina fa i oe la ula povi po la ula pua. O la ula manu, you are entitled for such a weapon. If so sani mo oe wha alalo ino o manu pālai. A ia, maru pui pui. O le whawhita au li siri le nā lau o fionga le whangwhitalai. O lea mai tau inai le whaititia. Fua wha e le leanga le tātou te tamwhai vai. Sa la ngā inisi o sui he le o tutusa le tātou fua wha e le leanga teimi le nei. Pa ua sa uno e le upu leo le onge. Ia, sa o tā pāre sui se fisosoani. O no le tūlanga. O le tau whai nei le whaafita au li tele leo wha malu mai. O le in tātou tangata whai ngā venga. Se folo, e se folo rua afe, le tātou manpower. That is the power of the village. La wai whafo. A vai le leila tangata ia wai whafo. I le lima su tasi tu malo. E lua se lau tamaiti o le tu malo e tasi. La wai whafo uma. Tangata la ia o te taritonu. O le au manga lea. Sa tua iai le mea lea sa ungo tonua iai le. Le ionga ia lo au. O le au mainga o le tatou manpower back. O le tatou me lava. O le intangata. Ai sea, o le se hope. O al manatu o le tawititi
Ma le ainga ma le nuu tatou o se tatou sa ili. Mai fafo. Let's take this opportunity of RSE. So swani mai ai. But for the long run, talo fai. O tatou le invest. Mo le mea mamao le tau te tilo ai lesi se fulu, se lau tau sanga le lumanai. E nofo ale tangata nei, ma faila nati nae, mo lona ai. Le ua matana fata miri le saiko, o la le saiko, faile tiute le malo. Faile tiute le tu malo. Faile tiute le ainga, faile tiute le tangata tai tōtasi. O lea tina e al tangata ia moi. Ai pangale, ia taunu mai fai ngā malo. Ia, wa li lifa i le mea leu tātou alua nei. E le tau whaatau vaina le sao. Tātou ngā luenga whaavai tengi. Tengi nei lau whionga minister tupe. But we are speeding with the death of our people. We are speeding with the loss of our people. I le maliu le ala. Ma le whano whanau a Sāmoa. Leo I whawha. Vea nei fo ia wano tā ua e wha maisi atuai. Ia inga umalava na fia I meni tau whawalawe tau tā vale. Talo wale lalo I fo lusfulu. Tino maa liu fo I mai le tunu. Ono lea, no option, no hope. Just get on the plane, go. Whatever he gets, take or leave it. E lai, tau mwhainil tato maa lo le fionga min statu. E tau whaini ai a inga le lei. Alu. Halu ma le mautinoa. E sau ma le mea le lei. This is all peanuts. E tato te mau al teimin nei. But for the long run, lea vatua whainga whaabaya. Leim patanga luenga. E lea fia whainga whaabaya le min statu pelanga. Nana le mtafa ioi or suenga opportunities mo ngā luenga. Just for now. Al whaatati anga o le long-term plan. Tauan tato mawhau le iai. Ul tua lalo na, wha maisi ai fōi. Ai tamaitia peto lua e peto tolu manisi o lo manu al temini. It's out of control. Watu sawa leo langa. Wa avel ta vale se lau lua sfuru, se lau lima sfuru maila le tu la. Different situation. Nal me leo tato whengai, tato whe loi. Pusa maliu. Ala lea an tata longo pema se fau o isi na whawhitau ai se awa pa uai tu lango me ia tau whaatumu nei o tato loa a vei whafo a tato me tau mawha ua le ai se men power mo le tato atunu o le fufuanga lea ua whatatia o lea ua tau mwhai unai mai lunga tato productivity o pasi masaini alo ia le fionga te mai tai palemia. E tato mechanization plan na le wa leva fo ino pese ai. Mechanization plan. Commercialization plan. Ai sea, wa taun tato tilo I fesuia inga o le minoi tato te minoi ai. Tato usava vali whaatasi mal taimi so that no one is left behind. Leu pasia, whaftain malo saina. Mai masini e whai ai le land improvement o le tunu. So swani, whaalau le lei, landscape, irrigation system, road system, lighting system, harvesting system. Ia matu whawhe ngai lo tātou tangata, I le mea ta o le commercial farmer. Le wo nei nai tātou tamiti e tau apu ma pēa ma mori lai whafo. O mori ma pēa lai whafo, na tō I le tolu sfuru tau sanga taluai, of their mechanization system. Pape ngai ponga ki o apu mea, ai o maltemi nei lai taua. O le sila mamao le nā mo lesi lua se furu se lau tau sanga lumanai. Sa whai e tātou mātua, sa e tātou koko, sa e tātou popo. E uma mea sa tō I le tūlanga nauna lau tele, e lei tō tele nisi sa mwhai. Na o wa ai, a toa, ai ono, I mono mimeo, manisi. Those were the commercial farmers in the days, or the time in the day. Tanta tilo pula le awala substitute sai. O le malo.
Whaftai le whionga te mai tai pāre mea o te real tārsanga. E mai uma tātou masini nei whai eri tātou tūlanga le ina ia iai tangata o lo o iai le tō mai whapitoa. La tau te ngao sia whatoanga on the commercial level. O le tātou Export Authority, ia, o le whatu le nā, le no uwhai atu nei, Dr. Pauli Keneti Faulalo. Ele ni upu e bane ai lo utau mwhai lau lau atu tangata i e whauwhautua i ata. They are all qualified doctors. Nā o le mā losi le nā o le whautuanga ma le tua lalo lea o te taua veina. O tangata ua lava le lātou tō mai e whautua i nai le swinga tele mo tātou mo le rumana. A whai e mautu mai e tātou commercial farmers. On wha mautu lo leo tātou commercial exporters. A bela u whaaftai i nei tama lii umanei na fusu mai ala tau nei teimi atoa. Mori lau whaaftai Charlie Westerland. Tasi le nei tama lii o le tunu e le i malolo commercialization i so se mea. Ia, oi fo i nei nisi fo i uso le ngalo fo i le na umawai atu nei tu sunga le tau aso wharabeau. Fata hulia. Ma le tō tele o nisi o lo iai lo lato malo sianga. E mawhai ina ngā ioi mei. O le tupe e whaatino ai. O le ele e whaatino ai. O masini e whaatino ai. Al wha moe moe. O le tātou Export Authority. Wha mau popoa le tūtino lea. Whaaftai atu ai tātou exporters uma. Tātou mawhai al tātou ngā luenga nei mai le fia o tausanga. O le whatoa whaatula i atu le tiutia le malo. O la le tiutia le malo e tau la mua. Tau la mua e whaafai ngō fia le ala mo tātou exporters umane. O a tātou o loa umaleto toi Sāmoa. O iei o loa e mawhaina abe, o loa e le mawhaina abe. Ai sea. O la fo iei tū la fono tariff. Ma tū la fono isi atunu o matua base le leinga. O tūlanga logistics ma mea ume whainga tā aina abe o loa. Al temiri nei, o lea ua tapena, le tātou Export Authority, nei tōlua me tāua. You access to market, you access to finance, and my access i whanua, e whai el commercial farming. E le ngata la ina whalangolango, i tangata ia wau tā ua commercial farmers. Ai sili ai, ona tātou whalangolango, i tātou whono whaavai umma i le tunu. Lea e latu aile una i whaatasi ma le tātou rua i se selenga. E sao tau mwhai whaata tātou ia e. E pe e ula fo isi whaape wa sui le tala. O le whono whaavai a le i tū malo. Ma le whai pule o le i tū malo. O lau matawhai o i tonu a lea o te talo atu. E te ngafa ma fuo wha ele leanga. A lo i tū malo. E na momoli mai lola ia i tātou Export Authority. Wha so atu ai marketi nei sa ili mo uto. Ha o ela bai o le whaipule te alofa e lau tū mana. Palvarusia o lau mta whai oirina. O le au whai whaato anga uma a lau i tū malo. E te tau ona eva ai fia talo ni masina. Fia ufi, fia popo, fia koko, fia ava. Mai si mau me tele. Ona le pinelea. E o tupe uma tangata. Ere se se la tala o le wa yel tato mtanga luenga la to te ngafa pe no vai atu access to market e fa fonga mai board e fa fonga mai le fionga le pule o lana responsibility na le wa matanta pen lona winga ele ngata ina mawata mafa ile atu nu ato ele to sioki al fasilinga ya o tato economic development le sa ili atu nei mai watu ai pela o whaftai i le tofafo ina el tato poloketi miliona. A leo tato vai. Ua whai le tiute le whainga malo. Ona o se whaato whala inga na tau tino i a Sāmoa. A mai lau tau whaatua tuanga. E ona whai leo le mele. Tala sa tato vai. Eo ia aina lolo wā tato whina unga le amatanga. E ui fo tātou vau ese le amatanga. Ia wani. E ngā le holo au kou lima le menga walu.
Ti fia saini. I love see new sign. I love see you know the truth now. Alo puna sa fai. Ele tupu. Ele tupu le me le tunu. Hui o lea. Haftai le tua. O lau la te talo. Ia o tau alo whangia. O mai la ia. Seu. Avana teimi. O se tangata tautua ma lofa ilo me tu malo. Wana i loa me te tauna whai ele whaia. O leang sala me na. E o tau tino atu. Mai whaftai. O mana o pea e o lau tala me nei. Langa o tato fono whawai. O le amatanga na nao le aputiputinga. O le manuia o le tu malo. Mea uma. Nā o tō vai. Walu atu le uluai se lenga. Walu fono whawai. O le foi tā pena atu tātou World Food Day. O le taket foi fono whawai. O te tatalo atu foi i lau whionga le minista o pisinisi mala manuia. Nā e tō te loa isi tātou waso whapito. A me tau te le taket whaatasi umai. Urua i se lenga, whaalele ngā pepe, Awareness Day, Trade Day, Youth Day, whatever day. A tātou mai lola e whaile mele, Celebration Day. Constituency Celebration Day. Alen tātou whaate te iari. Ina waloka tātou tuto tasi. Lan mena whai. Na sisi ar fu ar ui elu latonu. Whai ela ma mei e tātou te alu. Tātou te fua, a le atua na whalau tele. Mau te talo atuai na uwhionga al minista whaare ngā pepe, na uwhionga al minista o whaaringa o loa. Tātou tu whatasi, o la ule mau, e whaise aso mā nei ale lei. Lai titi e whai tu pe alu ale tu malo, ma lai titi e tu pe alu ale malo. E whaise awareness day stasi. O te singa fua po, whatever. O na i o ua manatu na, leanga o whana nau mai si ma whauwhaunga le lei. Ina o tātou o e whai le tātou mauna whai. O le decentralize. E lena o pia e tupu aini me le lei. Lima sutasi tu malo, lima sutasi me le lei e tu tupu ai. Ua nā o se wha o lolo mau, au tau a whionga i minista. E nai, pule le stafu nei laulo no wa. O tulanga o tātou whainga whaipa. Ia. O ria le nganga whaftai tu malo umalava. O lo lango le tātou por kalamene nei o whawhailele ngā. Whawhailele ngā whaisua, whawhailele ngā ari ao, whawhailele ngā limu. Ea maisi awhi ngota. Peo no whaiatu te mua. Food security and food service is our priority at this stage. Now, tātou te tua i e mana. Se faisi na malolo ngale. Tule mai lau whionga le. Staff atong whaftai mo lawa noa. Pangan whare se la. Ia, o le mesili mal tau o le ua. Pa ia tonu al vae ngale ai. Fia mo isef sosoani. Ona longa mai au le. Tasi o matu nuui. Si o matu tu malo. E yes whawhitau lai titi reo lo iai mo tulanga i tau whasao. Tulanga i whaisua. O le tatalo la. Pe mo sawa noa i lau whionga il minstai. E tāteo atua i e. Whe fo ia il whawhitau ri rea. Ia, pe o le silangona le tau watu. Atua i lama le. Ono se lenga il tāua. Ne fu ua whao mai le mana ongo. Se o nula wha se lae. Se aso ea wanoa i whailo mai lato. Ia talwhia ngai mo lato. Ulua i se lenga wha mimole. Ia whaftai. O le whanga ma whare se la. O i o le tātou main area lea o lo o whaima mata anga. Prime nursery lea tātou mtanga luenga. I o lo tātou wawa a ia i whaisua wapenei, nai tau sisila. Ai sea, o i ua lewa ona tau mawhai le atina e nei, mai le e ni upu e vanei, na sa tau wai, this size. A ia se si e fia tel tonu, ia, sa ule mateo mate mauru tua.
Aftai lau whionga li whai pule, o le umaua lo whina ngalo, e pui pui tele le tanga aluenga, leanga o i, o lo maua mai ei fua whanau, o le whalau tele ina o tātou, i ngotane le whaisua, o le whangam parse la, o se tasi o tuma lo na ngafa mai le amtanga o le bloketi neo mai le so. O le lei, e mai al tātou whono, ea o na tāo, sili tāo tua mai tau o mai tua ina, tātou whono i runga lepta ngat, la tonu mena i fina ngalo e lea ngalo ofisa e le mo se tonu. Ai tātou o tua le mea lo o whaasino mai le mea lea i le tunga lunga, o no fe ese inga, o le vā o le sipito nuu, ma le sipito nuu, tā lo sia, ai le o se fe ese inga wha porkiki. A ia fofoa la mea tātou nuu masina lupe, tātou tua, e fofoa le mta upu ina ia manino, tātou whelo i whelo ofisa o te leva aile leini mea tonu na tupu, a siri tāu tua mal tau o mai tō ina. O le polkalame e whātātia mo le au whaiwhaiwa, tālo whai. Wa luifoa i lalo le standard o tātou ma tātou wawhangota. O standard a nei na tātou sau ai le teimi ino whato a oso mai le mene nei o le long line. Tala noa mai le teimi o le valsfuru, ea whasau i le ivasfuru o mai le tau sanga luafi. Wa mata na leto e au le malosi o tātou Cap Marang sia iai. I le mamao le mele wo iai, i le mumenda le tuna. Ma le mea leta amilo solo ai ia i le atunu. O ngā sami sa vevela, ua malulu, o ngā sami sa malulu o vevela, ma ua whapena na fe ese a il tūlanga o lo iai ia whangotanga. Ua tau wasai mai le mea leo atua o nei tangata whangota, ma o atua i lava. Ai sea, sa leanga me whainga luenga, le lei vaa, ma le lei le taimilusanga o me uma. E tai, e le i nofo ai tanga luenga, le nei fietau sanga, upgrade pēr ma aveti ma inga walesi. Wha le lei afi, e taavili atu tātou sap from e whātaua a fau, afi fau. Pa whangota fau, ma me whapena peitai. Wa tau na tātou sisila i lesi standard i lunatu. Le atoa Sāmoa le na mātou malanga i tau sanga ni, sa over ai i le proposal na Amerika Sāmoa, tau o le super alia. Mai o se mawhauwhaunga na o whai atu i a seu, alo tilo le melea, o la lau ala mwhaina whai se whautuanga i le malo i le mele na e tātou tangata. Na o leo atu ai taimo mai e asa. Ai sea, peo no whai atu o minoi lei a le mea mamao. Aua mana o mia foi la vaa malolosi. Ma me fai ngā luenga malolosi. E me fai na ona i tātou tangata i to inga taine o tātou iei. Ia, e tātou al me masani, affordable. A whena ma fai na i tātou tangata. Ele me fai. E longa foi lai a apa atu le tātou fai ngā malo e fai se subsidy. E ma fai tūlanga e fisosoani i tangata o le tātou te nau. Wa tātou na peot le tātou fuava. Ele ngata i a tātou domestic boats, a tātou commercial boats. Le tau tsifia, e lua company la ilungo le wafu, le oke so o ai olo wala la oa uma le wafu. Ma tumu ai va ai lungo le wafu. Pa wal tātou mele faino na transshipment, ele tātou ia. O ia maisi i set umo le lalolangi ai ofa ngotaino mai le sa ati mai nei, na na whawhao e lesi container abe. Sta mai tūpea le tau te mau. Al whanau nau te inga le tau sanga i le fionga le minista o wafu. Ia, se tapena se wafu e o ala tau iei. I le loi for se lauwa a whangota le tutu i ngātai. Te le whawhitau. A sau le wa o loa tū e le mwhaina offload wa. O mai presaina te tele maisia tunu e fisa ati nei. E le mawhai. Not enough space. I le lava le tūlanga o le fo e tau whātūlanga tātou taringa malo. Au ia ao le fionga le minsta olo. E lo whangia le tār sanga. A le ofisa o whainga whaiva. Tau wala atu le wanan lea. Se company sa tau, taimin nei. A tau na mai umar whasu container le tranship. Na mai au manufacturer nei.
value added mo nga luenga tangata ma ave lo peita ia mo find find. There's no space. Na ia mo find tato fa solo mena taimin nei. Tata sanga fo inisi ole tato mota. Ia monia la to va fangota. Commercial fishing boat. Ia me ole ute na fa ngame. O sia una proposal e batu i tonu fono fa bai. A le supa alia lea. Ia, por commercial fishing boat. Na ave lunga kapeneta. Au bepa se furu va. Ia mai sila ia. To e mai tua se to e fa matala le atu. E la ta pena mo solai. E o lau palau le na ta sanga mai ai. Sa ile la mo ta to bepa le. E te manu malo ai palau e rua la ia te minne. Ta to ofisa langa o e tele lo sao ta to fola o ina fa ta lo mata. O ta to va ia ta ta no le o atu le fa longo mai ia sunga ia Rosetti. Ia ma seu. Tata tele no pe fa pe tu langa na u mana olto fono fa vai. E fai ni investment le o alto langa o tato fenga faiva. O te tatalo atu foi. Pa ia mal malu o tato tu malo e una ia tu pe pe pa o papalava. O te tau mo fai pe mo mori di fe au lea. Ngata i fale e mana ngata i uta. O mea fo i fua le tua na o tatou. A mata le tua e whatupu. E tele mana no i o ngā sami na fo i e. Ta pena le teimi nei le whataltanoanga. Na e le whamsinonga o lesi tangata mai Asia. O sau wao si ki ukampa e tau ave whangau i whafu. Mai le value le me. E makau kia le value. A o nei funga tātou tele eia. A ia fai te ngalanga le funga o lana job o le fama mau le lagoon. Ina nei te utato manatu e ave. Ia ai umane wo totale. Tu langa ole o tato ngate fale. Al fa mo le utala tala ntanga le o mai nei fa ngata to o ngasami fa mai. Fa fai lele. Ya, le uto fa fonga mai la fa fonga mel tanga le ai ni tu malo. E fia in kalesi tu ai ngā poloketi nei, ia, na wha so tai mai leo le, tu langa o le, tātum tanga luenga, le tātu tilapia, e le wha uwhai atu. Whiunga whangawhitalai, nana lei mei tau atu lea se ese saunoanga matano fia le whiunga le minsta. Ia, ta e la unga le. Sao le leia i tulanga i wa whanguta. Ia, saunoa lau whiunga. Na wa whiunga le minsta ia pe na watu le tua lalo e sao le lei lava. O le polenga nei o tātou alia Sāmoa. I waai e mai whafoa. Nā tō nei o taula i le wafu peona e sauna foi. O le tūlanga la le ena watu eis whautuanga i lau a whionga le minsta. Se sila ane le control e whai o le tātou waai. O nei mai taua nei waa whangota e sa talanoa mai atea. E o atua se i tūlou maota nei. E o atua waai a tangata i whafos. O atua li o le vaenga pol i le vaenga le iaile. E o atu lana o tātou vaau le se ia. O te talo la le sātu ina atu, se i whamole mole se i sila totoa i le o ngā sami lea e ia le leile puipuinga le lopo le vaa leo po ai le puipuinga na ngā tai whale i le whango taina. O lolon lua, a sila fo i le maketo i ale tala noa tu ea. Wale mwhaina o tātou tangata le tangata, e a whapea la leua e sau noa e o mai a la tau nei ma sa saa mai whamonianga. Ia e tau la ngona fo il fia. Ai whaatau mai la wha hosei o fwoi nai o tātou tangata wae. Wale isi o le mani mau fwoi nai whaiwhaiwa. Wale isi ia. Pe o le ia mene o le ia pe e loa e la tau maluru ia o ese whapena. Ai pe o le anganga le sa tau a watu ai le tau sanga i lau whiona. Lau o whiona. Ina ia le si o manga le whaatanga mona o tātou alia Sāmoa. Na ia le leima malu i pupui. Leu maua. O tātou. Lau whionga le. Ia, saunoa O talai mai whamauina le tualalo. Ai aini whamaunga whapea o tausil fia o iai se mate inga o se matenga o whangota whaasori tu la whono wa la popoa nei to tonu o tātou sone losu mai lai tonu mai
ona li poti mai le tanga le. E foi mate so tai ma le fionga le minista mana longo mai au. Il tūlanga le iei vaa o lo o mai to tonu e. E sa saa la tau tam whangota mai la vai tato o ngasane. Ma o se mea te taun tato pui pui ai. Ai wuk talia lau saunoanga. O le mau lava lea mai e lau fai whātoanga. Fai mai, o lei seia. A leo te mori mau atu. O swinga na leo tato iei. O ngā sami sa iai, o le iai. O ngā sami fo i sa nofo ai, o le mwhai. Lona winga, wa te taun tato ta pena me whai ngā luenga al tato o whai whaiwa. Ia o atu le marosi tua lesi me. Na tato iai a lusu mai la lea mai le tolus futau sang. Lea tatem iai al teimi me. Me voila na i o tau sisila, foi mamari li el tau o i al teimi ne. Ia, wa pau lava rina. Ai wa iai whaatupu manatu, iai fo le talu sanga. Langa sa whai mua. Me mea lea o so soani ale maa lo i le peni sini ale au whai whatu. Au whai ba. Subsidy si lunga o pensin. Sama whai, mai wa tā pena fo i wa o atunga lunga umana, ma sina umalava e whai elefono tele le ala au whai ba. Si Mac. Ya mai manatu malangona na ala au whai ba ai whaftaile whatupu manatu. Lau whionga whonga whtelai ia, no se mai lea le tātou sros, e fo inisi sa tā ua po leale, mea ua i el tātou whalsue, lau whionga, wa tatau, wana umma le taimi o le research. A wa tau lona develop le mau formulation ese lai whaula la ita. Mai u tel tonu o le tātou export authority. Ea, leisi whaanifo le leia e whaasanga loa, ana is Ross. Wow, sa ideata to products it develop and export. On the commercial level, o fa tonu inai le pulo le Ross e anga I mai tonu e fa ma popole. Tulanga o tato export authority au mai amatanga o tato itlaita. Wala o mataulu, levan tato pese. Tato talo, pauta, fai. Wala mata le swau popo. A boka, ia maisi mau me ese, male mau me fururima, lawa tau. It's the matter of develop. Ia, a lo hanga I mai wa tele au teimi. Ia na fau ta atia. Ele ia se a malosi la tau te. Whatulangana le tuulo e runga le valele, ma avelo I fafo. O te langona le nganga whaftai le ati na e le whai nei whaleolo. Tato terminal fau lea. O mau ai se lao e whai ei ma se packing house al mtanga luenga o export authority. Ma le ofiso whatoanga. O te tau lava o na vava lua le mele o tato o loe whao ngā ilpa lele. Ei nei tamali I mai New Zealand. O le tasi market e ma le fio ngai asa la. Whatoanga. A ua nao lo la ua nei le talo le. Ua se lau whase lau tanga. I le masina. Air freight. Ai le te tau na tātou whata mana I tūlanga lango le air freight. E whai tūla o tau nu urtalo I whata o le whaloloi New Zealand. A le sea freight. E wha alua le tolu vai aso. E whato atau nu. E o atu ia ua. Lei atoa se quality ma le standard control o nai tātou me whaingtā. Ai mori lau whaftai lau whionga le. Minsta o lele ia mo le developinga fo le nei wha moe moe. Ia maritūlanga o le awha le ia tiri le ngata I tūlanga o le tātou. Whela ua inga o tātou o loa I le sami. Ia whapena whela ua inga o tātou o loa I whalele. Lau whionga le whangwhtela I ena manatu. Ia ua umai I saunoanga saunoa iai sui o malu le mota. Ia, maria lau whionga le minsta. Ia, sui o whaleata. Aftai lava I Sa ese mta upsa noa. Ma se le whionga le mista sa au tala noa ili. Sa au fasili le whionga le mista ili whale su ele o crops. Lena aveanga I o ili sros. Mai ele amatanga le tele tau sanga. Sa tau whai tu whatasi research division ale. Au kauta including tu e mat fishes. Sa le tali e ina le whautuanga. Tu pele fishes e tai o. Me kawia. Tu pele crops e o. E tai ani. Le ana whasi whai unga taloia. Malo taloia avi. Asa si sros sa ula unga I nei mo te e. Nua tatu nunga.
Ta tia pea le research le whatoanga ia inu. Ia atu lau whai whatoanga. Mai nā le mau planting materials. Ona SS le lato. Le rasa au sili le whionga le minister. Pento e tanga il tūlanga lea. O le tūlanga lea le. Le ngata i le crops, i le research division le crops. Le ngata i le itato ia. Ia. Aftai a le sa au sili nia le. Fina ngalo le. Minister e unu tuuni ai wafo ia. Le tau fofua. Le aftai o lea ua leo elan tau noanga. Aftai pe a whai au le. Fatanu nia le wha moi moi. Ile watal tununga mai la matanga mtato mamlama o ia ia mu e migrate. Ya tunu te o mai. Ya, on tato waf. Ya o tato no fa wa wa tato waf le pe ne wa le to o ile o fion. Ya fa tai la. Tula melo fion mista. Ave on va faire la Ya. Ya, ma fa sa wena se tula me so sa poite. on va mista la no leo. Halong long tua. Ma fa mai ale. Sang ngal mista. E lua me tu fia. Sa e la unga. Sa ta no io e mista. Ya, se sa Le na fa mai le mista la da unga ita. La ngole fa ngolo me se tu malo. O fio ngol mista ta ku foi le. Ile limu le wolo ngata ilu ngata fali. Dia na tal no to e oi. O to sanga tua. Ya na fa pele e ngo o tual tanga lu. Ya ai te ua o fa bunga. Sa wale ngaluma. Ma se ia ilunga ma ta fea ita. Ia o le mea laua o iai. E le se me fa pena tu na alfa te leina. O le mea laua o solo wa mata le o le mea o laile limu le pe fo lam. Wa de le la fa le ngaina. Mi se tail pitunu le sa fia pa mal mol. Le wa mata solo nga i o papa le. E le ola le vao le ai. E le se vao masani ai. Ya la wo fionga po la se tu o la ol mato no e vele le vao. Ya ai sa pa pese va tu pese fautuanga le ofiso. Aftai. Pa to. ya, le o maua. Tai. Ya lo fion mista. O le fautuanga a doctor. Fia me ia te ol stros. Ma doctor siu siu. O le leil me la na ye. Sa unanga lau fionga li fai pule. O le lato mau. Tu fatasi le research ale eticulture. Ma le research ale stros. E le o tau fia le tūlanga i mana onga o le fai fatoanga. Pe a atu ala to. Ia o fsili ai. E me lato pepa lea. Ato e fsili mai la le pule. O nei fautua le iai. O le umato fautua atu i lau fionga. Ta tia per mela iai. O no mafuanga. E tu fatasi ai results ale tanga luenga fatoanga. Ia masros. O tūlanga le ia. O tarsanga na le ave. Langa lai whafonga mai tatou au whai whaleainga, au hotels, o matua lea ia se ia. Ana whaoto si sila i le te leer si tanga, ono tatou local domestic le sa whai. Tau sanga la le na ave, tau tatala mai ia tu lou lava e le whapeo ni ia o reject. Tau na ise pasene o ia e ave i whafo. Ia, o fese me tatou whangotaina, e tati re tau mamafa ia. Ai ave i whawhai tau mawhaisi, a le tau te fia tau samia. O nao se vaenga pese me por su pasene of the No catch. fionga fonga fono. Ia, na maila Ai ia. lava. Sau serve ma nao le tunu. O fa mani no lo fion nga. Ei, sa noanga le fionga le mista in all stros. A matalan sa noanga. Research time is over. It's action time. O inga le famatalanga. Sa o le lau fionga. O lava nga research. O i foi whaini mea. A research le ai al fio toanga ma lau fio toanga. E a ngā ino ia. Ia e la whaina pa whaelo fina ngalo le. A lisi wanga ta ua le na ta ua le misi lau fionga. Le manu ai niu. Ma le tau o mea i o sitia e whaatau ne mo tamato mea ko kama lau fionga. Ia, le umaua. Le ta i se lau fasa fulu. La se lau fio se fulu ka mai pepa koruka la sa ye. Sau noanga le. Le o maua. Ya, tu la mai lo fion mista. O lo o maua seeds tufafua en tanga luenga i ta. Atsi fia se furu sene, luas fu sene i le tray mai mea umana i. Te leilo la po se fale milionele te whatau seeds hai. That's out of our control. Pulea le wholesaler i el tau ona mea. Ia, alai mua, lai po i el tato tūlanga el tato sa kep. Aia, nai mua. Ai mana o ni au fatu.
Ia, na sule ia zeu. Na ia seu. Mea o tulanga le straws. Ia, ele tulanga le tsauno. Ia malia ia. Lo wale na fina ngalo. Awa fina ngalo dokta sia to lua fe mai ete. O te whalongo ia. Because I trust him. Ia, ai malia ia. Ta ofi lo fina ngalo ia. Ia, ole ia malia. Wa fia se furu tusi le au fai fale inga. I te min nei mala hotels. E ta pena tato taringa malo. Lal tato tali e fe mai le mo sei al te mile. Lal tato me fai. Ya. Ula ngona na fa pena atu. Lau tafi, ya, fiu, a e fa fonga mai lo leo le fia finne. O e leo tofia e vem pur sirio sa la fai. O ne yan tamatai au o sat paitea. O e va aile me leo wa leva tele na vina ia au tafi mta upu nei mua. Na ufai atu fo i tōteo e va aile lei peo se mem whaintong fiti. O e va aile me lea wa umi tele sa ufa peo levan fo. E fa malu atu i lau fionga li fai pule. Tato ngā luenga fai whatasi. A vifo se au manga se lau al tato nu e o manita ngā luenga e o e vele me lea. E fa peo tūlanga na e fo i aile ta upu lea. Awa o le tato ngā taifale. Tato ngā taifale la tafi. E leise se whatalitari fo ia. Tato lava. Tato te otu. Ia na manatu le lau a fionga ele. Whonga whetalai. O la whai ua tuia. Se tautalanga. Ale nei tu mano. Whapo iai wangana. E le whafonga mai. Lau a fionga ele au malu o le malo. Tapo inga. Ia te oile tamatau wa ana malau msiofo. Ta inane fo isu i alfono sui tofia. Tapo inga wale whamsinonga maualunga Sāmoa. Fionga le whamsin sili. Ia ai maise le presidente o whamsinonga. Whamalo le ngāri rue. E le whaingofie le tātou savalinga no fo inga nei. Le anga wa tātou wo se a inga tino e tasi, ai loto ese. Ai sea, tātou whapenao na tātou tūwsiringi ai le mamalu al whamsinonga. Mai apa pea i le tūlanga a whai e salauta. Ia tonu pea tai. Tā whatolu le nei. Tā whatolu le nei na whaavae le tātou tunu le tātou matua. Se fulu fitu le nei ono fo inga lau fionga le whangwhtelai. Se fulu fitu ne ono fo inga talu ni tātou tutuatasi. Le ale va aia Sāmoa i lesi lima se fulu. Le lesi se lautau sanga le lumanai. O afo linga e manao le atunu. E o iai. E le lau fionga le whangwhtelai. Tā ua te le te mini nei. I le tātou wola malawina. Lona wha lea pa awha pe tau le fionga i le ama malu le malo le tau ana. Lona wha lea o tātou mao le malo. Ia. O lona tasi lua tolu wha lima o fitu lea. O fionga i ripane mia. Se furu wha i lau o fionga whong whetalai. Ao le pai inga su fitu le nei. E nao na o wha o lolo maau atuai. E ui le o fio i neile tai o le itua ngai. Langa lea lava ua tātou wo o lava i o onga. O upu matuleinga masaunoanga ua tātou i vai tau nei mai le tue alo po i se si sato la. Pefa mata ea o le Sāmoa le nei o loo. Mana o nao i o tātou mātua sila i mori lumana. Au fe mafua mai. I le tusi se lima. Ang o tātou umalava o tangata le atotoa. Ai a whai o le teimine nei o le tātou o mai whātasi. Le nei paketi tātou te toi mata i tūpo o whela anga i ele matangi. O lau lea te talo ma le nganga whanwala. Na i tū o le manu. Ua whewaa i lava whaalou le manga me uma. Tau tala ma le whaalo alo. Ua sala uta, ua sala fo i tai.
O sopo le tai le ele, ma sopo le pule au, le pule po. Upu matala ele o le Sāmoa nei. Manatu ia o tātou mātua mai le urua inofo inga, e tau mai le taimiri nei. O ai lai fo oala o fionga le whangawhitalai ma le paia o le pālemene. Tātou o sui filifilia, na mai i ele whātua tuanga Sāmoa, te reta ua le mele o tātou e pule, le ai. Pule, lai ao le tunu. Au tātou o tā bini o au auna. Tātou o mai furi sa il tō whāma le whautau tanga le tunu. Tai li mātau sangan tātou tau mawai fo le, po eto e sau. A o le fua tātou te lūne, tātou te sele tai au. O si ia la fonga i whafo atu. Si ia, ma o si ia tau ai mea ngatai mea. O tala noa fo i tangata le malanga le meliu male oti. Na o fionga le whangawhitalai. Talo atuai na o fionga le minister so tainga se i whaise fua. Na o fionga le minister leo se i whaise fua. Ua si i upu matala. Ma e le o langona ia te tau na tātou mawhitia i wapene. Whaingtā. O tātou upu masani o Sāmoa le ainga. Sāmoa o le tino e tasi, loto e tasi. Ia, ma le alofa e tua i ona whaalangilangina, ai pale lona whaaloalo. Ai popo e alta ofi, ai se alanga o isi teime ma fua tu nei. Ma fua tu ai upu e lafo le mota nei. O manatu ai lea na o whaololo au i lau fionga le whangwhitalai. Teimi ma se aso langa laima i moa le tunu. O le mai tau le teimine nei, o a fōlinga o tai la o mai lumanai. Ai ma fau e te aru pālota, ma e sauwha vai pule. O na e sa uni lo lea. I manuanga e o ia te oi upu mtala. E sa uni lo lea i upu, fai, ma upu wha leanga ma me ume tu i ai oe, i leo malpo. E le o le pāle mene le nei, e le o le pāle mene vo le nā, lau fionga le whangawhitalai. Na manatu o tātou mātua, tātou te o iai. O le pesili la lau o fionga le whangawhitalai. O la le tātou ngā luenga ta pena mō nei mātai au. O la ulefa o lolo mau. Ionga te mai tai pāle mia, wai sa au noa. Au noa le ala leo whaasala lau o si. Si i le levo le ngangana. Tātou e vesi ai isu matala noanga le lei. Peitai. Saulo ma le ngangana le o sa tātou ngangana. Wa whaina ai leo o popo ma le vātapuia. Le mele nei o le ono sai, i le se me whaingo fie. O le tala ti Apollo na whai a Yesu. Tu mai lau tama leo iopu po le al toforo na whātua tua. Ta mai whaola, wale lei tasi al mea une e o iei olo na ola. Na pena se la ngona le teimi nei lau whionga le whangawhitalai. Whalono fo i male whae tete i sa noanga na whiwa. Si le upu a matantara noi la umalosi. Haftai wa tula ia e se upu ia. Anga lai whalongolongo le tunu. E so fore nei, na la fo e se si tangata le upu, tulau lava. E sa webe e se lo udu sa pet. E whafonga mai le tunu. Tulau lava la whionga le whangawhitalai. O ai la suru i eita o le tunu. Ngau na ufa pena atu, na ngau le tāpua i Sāmoa. O le maota le nei, o le maota o le whaafai lele ngā upu o le tunu. E o mai e taitai o le tunu, o upu la ia e la lafo i taitai o le tunu. Ne whaingo fie. E langa nei meo le ono sai, whaing tātele. Whalango lango i le tua, a tali tonu i le tua. O tātou, o tangata, bala awina. Lo tu malo pe le, ainga sa tupua, ma inga sa malia tua, ma le mamalu wha tolu. Kai nane le pai o ainga, sa ese ma lau tō wha tua. O ta maa wha lea nganga umai, so se whata whai taulanga. Ua wha maa lo, lau tō talo ma lau tō tāpua i au walo. Whai walo whirima no tō wha tonua i au, o te sau i tia whau. E lava tau te sila mai,
o lo toa pea le tai. O lo toa pea le tai. E oi le tele o mea ese mwha o so songo le o langare nei. E siri atu le malosi o le atua o lo o te tonu iai. Nai lo sesi la vatua. Patu le nganga whaafitai o tu whaivalo filima. Tau tau tapo inga peo no whai atu. Tato i tu malo e le whai mo au nfo lea. E eile tangata o le tu malo e sau tau ave. A au tau fina ngalo la wa uma lau taimi. Wa uma. No te savali ngu ngu. A ia o mautinoa, ia o waru ese mare no whua lea. Wa tā pena le tu malo mo lesi se lau tau sanga o lumana. O se upu ma se tala ua o lafo i tato i tu malo. Sa ua au nanga wa le tau ma le au o te whamaruru atu. Lo tu malo pe le wa uto lole mea lo ta oto ai lo fatu. Lo loto atoa. A usaua i neri pale mene o te whano ai mei e whai. O talia. A o lautou te talo ma lautou whamanu o le mau aisio i e tala le a pulpulu. Ma le tō le loto lo tau mwhai pe whai le tautua. Tautua le vaenga whau whai na fili e Sāmoa. Ia mai tautua le tunu. Seu au whainga luenga uma, seu. E mai se fia me ma. Oli ia alo i o tau whaiva manaia. Yonga te whono ma uto uma te tō tasi. The spirit of service is to serve the government of the day. Mo uma foi no tua lalo ia auto te ni uma. E le fai o matou nei tulanga wha minsta. O le fuata malona lou, o le tai malona tau tai. Sau fo le tangata ngarua me le wha maon. Ma o le fuata o te se lu. Tau te se sele. Ai alo i auto whaiva mana ia walta tumtanga luenga. La ufionga le minsta lango mai ava ia o mal taup. Ava le unsai tanga luenga o lo fa solo fai pea so uma. Tapo inga na yo wainga, tapo i mamau mai, ta fai fio le lalulangi aua tau te popole. Aua tau te popole. God is good. All the time. Na te pui mana leo le tatou walawina wale tunu. Sio tō lua, sio whanau, ia, on sai. Mom, I love you with all my heart. Thank you for loving me and loving our constituency and our people. Matato a inga. Whai. Tau whanau, on sai upu matala i alu. A ole inu, tau te inu. Mark my word. Nanga leise iota o le afu e marini fua. So i fumanuia lau a whionga le whonga whitalai. Right. O umi pea, whaafotunga afa o lofu sina, a wa Sāmoa. Ma ua soi fua lau le lei le whionga le taitai o le malo. Ia wholau i langi mā le pa ia ma le malu mawalunga o sui usu whono uma o le pāle mili. O to uma uso, tu whaafine. O tātou o mai le nei aso. E tātou te li poi whaatasi upo le tunu. O sa upu o pa o papa pe la vale. Sala le pati. O te wha maluru atu. Maluru atu le pa ia ma le malu o le tātou mota. Ia ave, le tātou te tununga ma le tātou taulanga o le tātou te tutu whatasia. Tautua le malo Sāmoa. Whamanuia le rii mo tātou uma, whamanuia le tua mo tāpua e mai asio tātou tunu. Manuia le so. Ua whamalo Sāmoa i lau whionga le minsta whatoanga ma whainga whaiva e me te fwoi susuenga whasainisi e me se tātou pūranga whau o loa a veatu i tunu i whafo ia ua malo alta noa, malo holi Sāmoa malama lama ia me se fwoi ia ua whaafonga le maota ma le tunu ia i lau furasanga ia ma lau mau fuafuanga alualu ma mau ia ina ia toi whaafo i lawa le tunu i le iwitu o ta mau ainga whatoanga. Me le ia malo whaftai, le ua maua le nganga le. Lau whionga me se fo i le instalango lango, ia malau fo i tanga luenga, ia malo whaftai. Ia le huo o lau whautuanga i tonu mota, ia me se fo i whaafonga mai o le tunu, ia malo whaftai.
talo anu fo ia mo pelo tele mo lon sai ia mo pel malos fa fowina ia wale bala wina me le fa time mon saunanga ia wa tatu man tatu fa salonga I lo fiona supamia min sta o tupe moa ma tupe tutongi Lau fionga le fong fitalai. E bevi ae lo loto I le lii. E oli fo I lo nganga I le tua lo faola. Bevi e tuia o tō I le lii a wai le lei o ia. A wai whaavavau lava lo na lofa. O upu ia al fai salamo. E fia piyama tuai se lagona fia. Ao se lagona whaangai tia. O se lagona whaafitai. Ona o le whamonianga le atua le maota le nei aso. O le lingo le vaitoa. O taia whaatolu le pale alugana e peo le whaiva le tāpalenga. O ite fo I le malama I saua. I rua ngā fo ata le taia fou. E mua o na usi tiai le atu I aleanga I sa tātou whaasangi. Au sa tātou whaapolo I le tua. O na lo na lofa mo lo na ngare lei. E o maile nei tū lao le aso. O lo tātou whisile whai le mga whetau soifua. I lona matango fie. Au te mua no whaatulou pa ia mal mamalu al mota. Tia whaunei. Au te whapai atu whaatalo whaatu I lau fionga le whongafitalai. E fio lau fionga le tamaitai pa le mio Sāmoa. Lau fionga le taitai o le mota. Ka fio li I matamaitai Ming Star o le kapeneta. Ka fio fo I Ming Star lango. Mo tātou le whatasiai ma le fionga le taitai o le tuangai. Fio lau fionga le sui taitai. A mei se sui maluma o le whono usu al palimene o Sāmoa. Na fio le whamasino sili malvasenga o whamasino o le whamasinonga maurunga Sāmoa. Lau fionga le prestene mal sui prestene. Whapea le vasenga o whamasino o le whamasinonga mamalu o whanua maswafa Sāmoa. Le loia sili ma le sue tu sili o le tātou malo. O fisa sili ma pulenga ma tanga luenga uma so se ma tanga luenga e meise whalapu tonga maoti o le tātou malo. Ia whapea le whailau tusi ma lau whainga luenga le whono. E whatalo whatu le tapuinga mamalu. I lana fionga lea mamalu le malo Sāmoa ma lana masiofo. Le fioga le sui o le fono le sui tofia ma lau faltua. Le tapuinga mau I sunga I whawhengainga taulangi. Mausi taulanga uma si o tātua tunu. Ua le ngata I Sāmoa nei ia ao tunu I whafo. Ua maloa fua tai au o maua I le anga alofa ma le anga lei o le tua. Nua tuie sanga whatini o tausala o tau paia mo tau whainga a wale tau swasuino le upo le vai. E so se bea lo tau whawhale le maduai. E to tono le tātou atinu. Au te le tolonga I umu loa ma au taia le ta whaitoa o whaingatā o paia Sāmoa. E muamuai o na o taia le vai a whei, ma o whapoipoi la au tui vanu le pa ia maurunga. O ainga mo lātou tama. Tama mo lātou ainga, le mamalu le usonga tu mua mapule, e tu au ma la taua, ainga ni tai ma le vao fonti. Fo mai tulangi, sa ole masale au mua ma le lau niu na saidua, fa tui o le motu, tamo le manua tele, ma to o le whaleula. O pa ia Sāmoa mai saua si pa ia le whawhai lua loto.
Ia mapuane ia i nia whane malafo le taula i malolo. A ua wano fale sa tu ia maa. E peo le whetalainga ia tu masanga. Gau fonga le fionga le fonga whetalai. Ia se ili liwane le nei matanga luenga o tiute matupe maua. Se itali atu inisi foi o mata upu na la ngā. Esu i mamalu. Ili nei vai aso e mese foi vai aso o tea. Mua la o fionga. Tupe maua mo le tausanga wha le tupe, lua o, lua tolu, lua o, lua wha. Nā o sina ni poti pupu lava la o fionga. E fia e whaelo atu o lo solonga le lei ngā luenga le nei mata ngā luenga. Ngā fua le nei whamtalanga o no mwamwhaion au sia le tele o vaenga. O ana sini au tu o le nei tausanga wha le tupe o whaangasro nei. I le tūlanga o tupe maua, e ono se lau, ono sultolu tesima le 2 miliona, le tupe sa fuafuaina e aoina e le matanga nuenga le nei, e le tausanga wha le tupe, lua o, lua tolu, lua o, lua wha. E o mai le whai unga le masina o me, lua o, lua wha, ua mawhaion au sia, le ono se lau, valus fulu ono tesima le 2 miliona tā la. Ai peitai, e o mai le aso ana nafi, le aso luas fulfitu iuni lua o wha, o ausia le fitu se lau 3 miliona tā la. O lona winga, ua iai le whaasilinga o le tupe, sa fuafuaina e aoina le matanga luenga, i le nei foi tausanga, wha le tupe, lua o, lua tolu, lua o, lua wha. Ia, o lo iai lea ma le sina whaasilinga, e tusa lea ma le iwa se fuluvalu tesi ma le 2 miliona. A fua iai, ia, o toe tasi pe toe lua aso i e tutoe o le nei tausanga wha le tupe, ia, o lo iai le wha moe moe, ia, e ono au sia se whainu mera le lei. E ui lava le nei whaasilinga, e leo nofo lava le matanga luenga, o lo wha ngā solo lava ngā luenga whaatino, na ia mwhai o nā oina tupe maua, e te tau o nā oina i tu tonu o tausanga wha le tupe. O le tupe maua, ua whaatatia mai mo le tausanga wha le tupe, lua o, lua wha, lua o, lua lima, e fitu se lau 2 miliona o le taket lea leo atu ina mai, e lea whionga le minsta o tupe, male matanga luenga o tupe, e ngā lulua i aile nei matanga luenga. Ia, wha moe lava le sosoan mai o le tua, a toa ai ma le langalang sua le mamalu le atunuu, te tātou malo, pa anga tō tino le nei matanga luenga, ia o pisinisi mwha la potonga tu mooti, ia e ae manui ai se whaiva o le nei matanga luenga. O le sene pisinisi, e tāua o na whaamanino mo le sira fia. So se tangata, po so se whaalapo pitonga, e whaatino se pisnisi, e mau ai tupe, e te tau o na talosanga sau le sene pisnisi. A whaapea o iai ni au walanga tupe whaauau, pe maua foi tupe, maua whaupopo, mai whatau inga o loa, wa au au nanga, goods and services, pe whapea fo i whai ngā luenga, e ni tangata i lau pisdisi. Ma e whaatino fo i se ngai oinga, ma se wha moe moe, e maua i pēa i a tupe, po business activity, e te tau lava ona whai sau le sene, i lalo le tū la fono le sene pisinisi, ta si iwa vadu. Le sene pisinisi mo ofisa o fono whaavai, ai tū malo whaapalota. Au whionga le fono whetalai, o lesi lea whisilin tū lai mai, e tū saai ma lea ieinga o whaalaise neina o fono whaavai mo na ofisa i tū malo. O lo manino le tū la fono, e te tau o na whaia ma talo sanga le sene pisinisi o na mafuanga e pei o na tā ua i lunga. E leo iai se tu saunoa,
o a tātou ofisa fono whaavai i le nei a inga o le tū la fono o le teimi nei. O mai tauina, o iai fono whaavai a disi o i tū malo, wa ngai e sa ili se ledi. E whaafai luenga ai, sa vai ngā tupe o lo lato mawaina mai le lato miliona. O se whata i ta inga, ia wa whatino, ia mua ngā vau, ia wa au le la pisi. Ia maua ngā vaa foi fono whaavai e whaatino ni pisi nisi. E pei o na restari nai fono whaavai i lalo le tū la fono o pisi nisi. Wa ngā vaa foi fono whaavai i la fonga tala whea ngai. Na o mai lea i papakiu i ta whaala. O manino i asia singa le nei matanga luenga a toa ai ma le komiti whaufautua. Ia pei foi o na sauno i aila fionga i le minstala o lango, o le nei matanga luenga e lana fionga masina lupe. Sa moli mauina nei asia singa e moni e sao. O nisi o lo whatinuina nei pisi nisi e whaasolitu la fono na whai. O fionga fong fitalai, o lo whatino pea ngā ruenga le nei mata ngā ruenga. I le asia sia leo o pisi nisi whape nei. E maua ngō fie lava le au whaipapakiu ia o nore sa sala mai o le manongi. Ia latu lau ta avale. Ia o lo whape nā i le mawhai ono latu alo fia le nei mata ngā ruenga. Ai o le mea e fia wha manino lau fionga le whawhitalai. So se pisi nisi tau mea tau mawha. E te tau ona iai se tusi wha maunia mai le matanga ruenga o le soifua maloloina. O le tele o papa kiu o lo whaatino i ta whala, ai mai se lava le tala whaatai o le taulanga. E te tau lava ona iai se malienga a le matanga ruenga o puna oa whale na tura ma le sisi o manga. Mō pisinisi nei o lo whaatino e te tangata nuu mai whafo, e te tau foi ona iai se wha mauninga mai le matanga ruenga o pisinisi ala manuia ma leipa. O lona winga, e te tau o na mua ngā ruenga e wha malusi ai tu la fono matanga ruenga nei e tolu. A ele i o mai mo le whatinonga o le nei matanga ruenga mo le sene pisinisi. O le whawhita auli. O loo whengai pēa le nei matanga ruenga, mai lato nei o loo anga i mai Sāmoa i lalo o pe mita ta whao. Pe o mai fo e whai pisinisi, ma whainga ruenga i lalo o le visa siasi e whaatino ai pisinisi leo lo ta ua o le business visitor. Po se visa siasi e langolangoina e se tagata nuu o lo nofo mangalua i Sāmoa. Sponsored business visitor. O le mea lava lea sa sauai le tele o tausanga. O le tūla fono lea e o mai lava le teimi nei, le o mai le nei whainga malo, o lo iai ma o lea ta te alua ia. Se teimi o talanoa tu lea e se ngai o inga fo iwa, tō wha iai le palemia ma le kapeneta. Ia, e tau mwhai iai le nei whainga malo e wha i titia le nei wha whitauli. O le pemita siasi lea, a tau nuu mai tangata i Sāmoa, whatua atu ina atu le pemita, petalia fo i le uru fole mai Sāmoa, mo le tolu masina i le iwa sefulu aso lea. Silsila le morta, a fia malanga seisi o tātou i diusila po Australia. E whaatino talusanga o visa, e apalai, ia whaatumu le form, e whai online, tele fesili. Tato whaatali lea pe talia pe te ena lau visa. E le whai ngō fie. Ai o loo tu awanoa pēa le tātou tu la fono i le teimi nei. Mo i lātou ia o loo fia asiasi mai i Sāmoa. A tono se mafuanga le lei na mafuai. E whātou sina mai tangata tāwhawhao. Ia peo mai fo i asiasi mai ma invest i to tono le tātou atinu. Ai o le whainga leo tupu nei,
ua whaonga se e la tau o lo sa ili manuia. A sau le tangata le pēmita te whao tolu sfuruaso, na toe tāru sanga leo lesi pēmita i lunga atu. Tolu masina o nofo le visa te whao, a uma a palai loa le pēmita whainga luenga, o lesi tangata e sau le pēmita te whao, a laua i loa e sau e whainga luenga. A mai ale tolu whātau sanga, wanga waa le pēmita no kumau. O whaila na pisinisi, o maasani fo i tangata Sāmoa, ia o isi tangata whai pisinisi o whaile matai Sāmoa, o whaile to lua Sāmoa se i tulou. So o lea ma le talo sanga le sitiseni Sāmoa, ina ua atoa tau sanga. Mau al sitiseni, whaatau le whanua, whailo na whale ua mautu. Le alisi beso, au mai lolo na ainga. Wanga waa fo e se so sia. O whamanianga i tutono le tātou atinu mala manuia. O mawhaio na whaonga e la tau resources i tutono le tātou atinu. Wanga waa fo e pālota. Wanga waa fo e vea la tau stangata e filifilia mo le tātou palemene. Lau whionga le whonwhitalai. O le whawhitauli. O lo iai i lātou nei o lo fia siasi mai. Ia, ele lei ale siasi mai i le visa ma toi foi. A o i lātou nei e o mai ma le mafau po le intent. Le wha moe moenga e o mai e sa ili malo, su e ngā ruenga, fia nofo i Sāmoa. Ia, o le tangata na leo lo tupo i whaalawelawe leo lo sau no i aile palemene le nei. Ioi, a manuia ma mautu, ia, nau umana o whaiatu, na liu ana lea, ma mai tangata o longa ainga. E o mai tangata o longa ainga, ia, o whaawhaingo fie me uma. O leo pumoni, ua mamafa le avenga ale matanga ruenga. E le tūlanga o le monitoring ma le enforcement. O le taun whailea ia matai tuina, sua ina pe tulilo ina, se i tau whaatino le malusi anga o le tūlafono. Ia, o le tātou fisili lea po le ale tali. O le ase tali ale tātou malo. Ua manino le nei matanga luenga le whaafita auli. Manino fo le tātou malo. O lo iai se fuafuanga le tātou malo e whaaleleia tili tūlanga o tūlafono. Whaaleleia tili ma whaainga leisi tūlafono, ma whaafealofani i leisi tūlafono. Peo se whaatetainga o tūlafono pisinisi leipa malamanuia, ma tūlafono a whemalanga inga, le ofisa o whemalanga ina, o tūlafono leisene pisinisi, ia manisi fuafuanga talewhea ngai. E te tau na whai. Leisi wha moe moenga, na ia si tia le tūlanga o le ngālu lue whaatasi a matanga luenga uma. E le whaasoaina o whaamatalanga, ia ai meise le tau sisia o le whaamarasina o nei tūlafono, ia po le monitoring lea ma le enforcement. Ia, o lo iai foi se tāpenanga le tātou malo. Tau la mua le nei matanga luenga e se tāpenanga, o se reporti ma se whainga whaavai e pei ona ta oto ele whiringalo le palemia ma le kāpeneta. Ini ta iala e sui ai tūlafono, ma whaalelei a tiri ai nei tūlafono, ia nei a whaititia le whawhitauli. O le nei tāpenanga o whaingoinga o le JACE, po le JACE. Whaumi ia o le Joint Action Cooperation and Enforcement Group. O lono winga, o nisi o matanga ruenga ma ofisa o le atu whaatasi o lato malo si anga whaltu la fono, e ngālu lue whaatasi ai, ne ia whaafo ia ai, whaafitauli nei. O i lato nei o le asia sia pisinisi, ma whesilingia le tausisia o tu la fono,
ma whaatino ai inga o le tūlafono. O le teimi nei, ia o lo tāpena le matanga luenga, ia whinga whabai, ia e meise fo i le process, o na tui nātu lea pei o na o lo ingai le nei matanga luenga. E toi tu atu le kapeneta i se teimi o luma. O le nei fo i wha moe moe, o le anga lue i fo i ia minsta, o lo o patino i mea whai pisnisi, ia atonu ai fo i ma le sene, ia whapea fo i a le FIC po le Foreign Investment Certificate, ia e iai le matanga ruenga o le pisnisi leipa ma la manuia, o i le restara ia tato pisnisi ma le sene. Ia o le matanga ruenga o tiute matu maua, o lo ngafa la tau ma le sene o pisnisi, ma le sene o ava malosi. O le matanga ruenga o le ofisa o whemaranga inga, ia o la tau o ngafa ia i le authority lea o pemita e anga waa i tangata e malanga mai Sāmoa. Ia o lo iai foi le tato TCU, ia whapea foi le langolango o le matanga ruenga leo leo, ia whapea foi ma le matanga ruenga o soifua malolo inga, ia whapea foi le matanga ruenga ia po le ofisa o le tūlafono toi fuata inga. Ia o la tau ia e ono ngafa ma ni suinga o tūlafono ma se fautuanga la tui mai, a toai ma le ofisa lo i sili. Au whionga le whongwhetalai, ia o se tala pu'u na e winga e le whawhitauli. Le au au tau tino le maoto i le so ua mamafa le avenga. Le foi wau tau tino i le so o lo ngā rurue le malo e leo pua oa le silsila le tātou kapeneta. Le tūlanga leo o iai atungalunga a le maota le nei. Mai le tuina mā foi, te loa o lesi a tātou fono, ia o le amanino mei sesi whaamatalanga mo le silfia atili o le maota. Lau whionga le whongwhetalai, ia o le tūsauno ino la whonga. Ia mo se avanoa. I le ale mta upu lau whionga sui vai mo. Inga meo lai sene, sa tala noa ile nei tu malo papakiu mea umaya. Ia, sauno. Ngori le nganga whaftai le sui pāle mea. Ia me se foi le whafonga mai foi le paululunga le mtanga luenga tupe maua ma tiute ona o le tala mana ia le nei tai aua au sia le jacket. O te whaftai ona o le ngarulue foi le mtanga luenga. Ai o le whalangolongo ma tutoa o le tūlanga le laisene business. Pio le whaina awatu e whaina i tualalo. I mo meo whon whaavai. E leo pose lilo e awhia umale te leo whai pule whaina nei pāle mene. Mo meo ni whea ngainga po ni MOU o mana te seini fo i ma MNRE i le whaamamaina whaasi o le si o manga si o tātou atinu. O polenga la sa o iai le fontanga le vaiaso le nei ma nisio sui whaavaio, nisio i tūpalo. Ona o toa i le whaamatu i nātu o whengainga ina whai ma le ministry le o le MNRE. Ona lai sene tonu a ia u sau no iai minister. O whon whaavaio le o ni pisinisi. Nā fo ilana le stala i le MCO. I ona o whina ngalo ale malo ina ia malu pui pui ama. Ale polenga le la tula i mai. Ia pio le la aran wha pisinisi ia le pio na sau no le minister. Le foi mai tau fe mai lona winga la le teimi release at wild fast la ulus fulu. Ia. Tau fai tato le sen pisinisi fon fa vai. O le manino fon fa vai le oni pisinisi. Na la na o le stala le MCO ina ia fa fa ngofia ai ma fuafuanga fa matu inatu se leni. Ai leni company pe o company le o le stala le MCO. E ala na o le stala fa company ina ia maua ni polofiti mani pisinisi. Ale polenga na sui le atau nini fa tasi fonu fa vai. A watu lala i sene ia fa maina o le fa maina o loto i fale e tu malo fon fa vai. Le no winga i umaya i nale. Le nala i sene o le sene valid for se fulu lua masina.
Ia pio le nganga na le o sau no ai le minsta ma ta o foi le senena. O le to ai le tu langa le na o le mea ilunga ia o to e al to fatananga ma le foi fa longa atu le minsta o tu pe mo to. Sau ia il fono il vai aso ne ia sau so swani le na si o nei ai. Ia ono le to ala le la ilo o la wa fionga la le a fi ai tau fingo fon fa vai. Al tu langa ia fon fa vai. Lo no winga foi langa o mato foi tu malo le to ai. O le foi o mato seinin fenga inga ma le fon fa vai ma le MNRE. E fa matu atu ia te to ino la au. Ia le umau atu. No winga la a fa matu atu foi to ino la. Se umatu lele umatu. A fa matu atu foi la to ino la au. Lo no winga foi wa ta pa foi mene o la sene. Ia, o le tu langa foi papa kiu ia na o mau atu le nganga le sui mamalu. Ia, wa tau se ese foi le lau saunoanga mai le saunoanga le minsta. Ia, le tu lai bepe lau whionga minsta si toi wha manino le tu lang? Ia, o le mea mua lava le lau whionga whong te lai mo le sira fia le sui mamadu. Sa tau wha malamalama atu le tu la fono. Ia, o le tu la fono na ai e pule le whonga wha bai. Pe whai la te whaatinoa, pe la te whaatinoa ia tūlanga o pisinisi, pe le ai. Ai, o le tūlafono na, a ngai loa le whono whaatino ni kongkalate, po ni whia ngainga fo i e maua isi tupe leo o umana o whaamama tua. O lalo ai o le tūlafono, e te tau ana whaise le sene pisinisi. Whana nā ai se yeise taipu, wa so ala kule foi le komiti ia o le ase finngalo te mai tai o lo tau la mua le tatou biliona ia se taimi fai le mele na ai matu te leo fai atu o se o fono fa vai o se pisinisi ai si le foi o le tu la fono nai e le star il fono fa vai o le tu la fono business pe te le mamalama pe ai ele se tu la fono pisinisi le star il fono fa vai ela no le stala fon fa vai o le mtanga le venga o MCO ele oni ele mateo le stala i ono oni mato o fain le pisini sen fon fa vai ela na le stala ina ia mafai na usta ia il fam tu ina tu tupe i fon fa vai ia ai le se angang fon fa vai e o fain pisini pela ngana na ton fa sa o e se fon fa vai ia ele un pisini sa no manino le minsta soi palmia ia il tulanga o fufuanga molanga iluma a fon fa vai pe a fa pe fai sa le lo pronga mista le lava lau fionga ai manino lava fai le filinga ale to fon fa vai pe to lai pe musa no in business activities na ti sila fia sa e ngalu fo ile revenue ana pe o ile manino ile tu e fili o to pe fai ni to pisinisi pe le ai a le o fa manino atu le tu la fono a tau whai aloa ni tu langa wha pisinisi, ia e whai le tau pisinisi le sene. Whai ngō fia lava pe a malamalama. Kadarai wha mole. E mari e ana, susi umusa e sao noa mitaka ruanga lea? Lea lava, nō whio. E sao... Ia, si sao noa la pe mo. Lea mangingo malamalama, wha mole, il kula fongo. Na pau ala mere wha le tonu. Al mkanga ruanga lea, whai le whengainga. Sa kau la ka mangingo la ko ala nga baka o mai ma ko fo fa vai sengi i sa kau nga fo ka ngai la ko mo le ofisa le ono fa lo e la go o fa ki nga re a mele kupu la o fa ki nga la ko te ga sengi sa kau si lio ono fa lo le ma wa ku fere ku se ro a ia sa no la Lau whionga sui palmia. E wha maruru atu ono e leo se tū la fono fau, o le tū la fono o lewa na iai, pe ana uta ua fo i la utarano atu. O le tū la fono o lewa iai. Ai, a tono se mea... E le mangingo ku la fongo. Au ka ngaka ia nga whai aku e mako e mai le mako fonga vai. Ua mai la le fonga vai sengi. Malo mako mo kai konga. Ua mga whai whai ka mao. Ala la ma ka ka la. Tu fa lon. Ia, tuna me la pronga tui palmia. Ia. Ia i foi le si mea foi le leo le tala noa.
Ioe, a le o nei, ia o loa wanoa pea le mātou tangaruenga tō te whiutana. Whaiana whaamamlama se mea ua pa u ia o tau, ia po o pa u fo le tangaruenga po le komiti. Ia, lau whionga le whonwhitalai. O le se tasi o sui mai whalatai sa au mai le mta upu leo le tu saunoina o le la fonga, le au manu le malo. Ua whaamawina le maltotoa lau whingalo. O la atoe whaatino foi se ilo ilonga a le nei matanga luenga i nei mata upu. Ia, e se matu inatu se whaanga solonga tala whengai. Ia, se teimi o iluma. Ia, e ese le puni loa, ese le puni matatongo. Sa iai lava le tu saunoinga o le la fonga le au manu le malo, pe tai na ua tātou vesi fo i la fonga whaiwhi au. Ia, peo i nā lea na ave ese a ile le tūlanga lea o le exemption. Ia, mai leanga o le bea lava na whaia le tautu, a lewa toi talo sanga mai. Ia, e lea whaina o lea e whaafonga atu le whionga te mai tai pāle bia, ma le kāpeneta. Ia, se taimi na whailo mai lea se bea o tauto ele whenngalo le malo. Ia, awa fo ile tau talo sanga mai. Whionga le whonwhitarai. Ia, ke te ropo la sa sitari a kari koe le sui pāle mea le ua whaafonga mai o le la sisila el malo. Ia, ona o lewa whaasa le whaawila ves whaafitai. A wala wale whaafitai na o whionga ere. Sui pānia. Ia, tula mai lau whionga le, sui pāmia. O lau whionga le whonwhitalai, o lau se e mai loa i le polkalame lea o le TIMS. Ia, po le Tax Invoicing Monitoring System. Ia, po la whonga ia i lunga o loa e aoina ma o loa whaatau atu. E pisnisi. O whionga le whonwhitalai ua mai au na whaatinoina suinga o tū la whono. I le tūlanga whou i tātou tūpe maua, mo i lātou uma o lo iai le whaamarusia o le whaongaina o le TIMS. O lo whaakasolo fo inga luenga le matanga luenga i le matai tuina o i lātou nei ia po pisinisi. O lo i lalo le polokalame nei o le TIMS. O lo mai tau pea le matanga luenga o lo iai lava company. O lo whapena o na leusta ia. Ia, tātou whapea ia o le au whaalong tata. O le lava ono sa ia foi, o le tau asi foi lele. E leo le peo le masini, i peo se mea foi lele whaitonga fiti. Ia oi. Ia, mo le sila fia, o lo iai le mea tau o le TIMS receipt, o le li siti lea e lo lomi mai tono le masini le ta. Na watu le ia te oe, na i loa la ia, o leo walo ia lau whatau, o uma foi na li poti mai le 0.5% leo lau VAGST i le matanga ruenga. Wa o le teimi lava e tā ai lau whatau i to tono le masini lea a se whaloloa, ia o le teimi foi na e maua ai e le tātou matanga ruenga lea o revenue, le whamau maunga o le VAGST, e to tongi mai e le whaloloa, i to tono le tātou malo. Ia, a whailoa e le whaia e le whaloloa po le whatau aloa, o swate ta inga le mea le nā. Ia, na tātou i lolola ia le me tupe. O le a le maua e le malo le tupe. Ia, a laua umana tutongi e tātou nei o atu e whaile whatau, tangata anu o Sāmoa. Ia, o le o whea la nai a veile na tupe lea na pasene lea na tipi mai lau whatau. Ia, e sa o ele upu foi la lea e o ave lea le mea leo sana mea. E oi, tu sa foi lele ua sa te tauna mai le tupe lea i le malo. Ia, a lau a tu e ia, mo ia. Ia o tele tau atua se upu ai peo se definition na po se whauinganga ngai tutono o le Tātou Crimes Act. O le tangata fo ile
Ia, o le ngoi. O le deprive, o le malo. E se mea te tau no na mawaina. Ia, le o tu e ia mo ia. So, e whaamanatu atu. Ia tātou ngā lulu e whaatasi, tātou ne o lau whai business. O lea foi la matai tuina o tau e le atunu, nā leo o tala noa atu le mea le nei. O le Teams receipt po le li city o le Teams, e ilongo fia lava, e umi, ia, e iai le mele po se mea whaapalpala, le code, ia, o inai te iloa ai o le Teams receipt. Ai alu atu, ai nofo le whaatau loa matusi lima le li city, pei ona sau noa iai le fionga le fonfetalai, le sui fonfetalai. Ia na tātou lora la, ia e heili bea nai tupuina. E leo maua le tātou matanga ruenga, le collection lea. O lea la, te talo atu, wa tele a tātou whaatau, le tātou biliona, o lo tātou oe ave i whalo loa. Ioe, ala anme al whalo loa e whai. E tusi atu le, a le amio tonu, po le tonu o le mea tauna whai, ia avatu ia te oe, po le fonu whaavai. Le sa whai al whaatau. Le Teams receipt. E tautua nā, ma o tau, le li city le nā. A tau le pautinoa, whaapso tai mai le matanga luenga. No whionga le whonwhitalai, sau noa fwoi nisi o sui le tau o loa. Ma le tau o tiute ma la whonga i o loa tau me ai. Masalo le mea nei e leo se mea fau, te le lava o teimi e sau noa lava sui i se whaamama venga. Ua whaamauina fwoi la le matanga luenga i a talosanga ntu ina mai. Ai le lei lava ona manino le maota le nei. O le tiute o loa tau mea tau mafa, ese lo na whaatulanga ina. O loa e iei le ngao, se i tulou, le maasima, ma le suka, o loa na i tauna wha e iei se tiute tele. A o loa e au ngā ma le soifua maloloina. O loa na e tu saunoina pe whaititia fo le tiute e wha e iei. O nisi o mafuanga o le se senga o le tau o tiute o loa. E fua le atina e si o tātou atunu. A whai o loa o lo maua manga o sia i Sāmoa. E tu i lalo le tau o le loa. E fausi ai o loa, lono ina, e tu i lalo le tau o le raw material. Ne ia encourage ai tātou e fausia ma manufacture ia o loa i tutono Samoa. E au ngā mo whalinga osi nei, ai o import, ia po nisi fo o loa o mai fafo, ia o lo tu mau peli tiute. A ngā osi o loa i nei, ma whapena na ave i fafo, ia o lo iei fo i le whaamama venga. Mo le tau o le tiute, na maua i se fesili na tu e mai fo i se tasi o sui o mota. E iei le pa u i le tau o di o loa. E le mawhai lava o na pa u le tau o loa, pe a whapea o lo iei lava tau o lo whae e lunga o leo loa, i mea o lo whenua iei le vaa le nei. Ioi, o le tau o le vaa, o le freight, o le insure, ia, ma transship it, mea le load ai ma unload. So se ngai o inga lava e whaatino i o loa nei e mai whafo, e iei lava lo na tau whapopo. Tau nuu mai foi le nei Sāmoa, ia, o lo iei foi le tiute al tātou malo, ai o atu le whalo loa, ia o iei foi sina whaupoponga, o se markup, ia po se tamai profiti, ia, mo le whaatau o loa, ia, o se whaamamanga na tūlanga, ia a tātou whaapipi loa i le pusamoa pia na saunoina foi, ia, e a mata mai le pusamoa tolu se furu se meo saina. Ia, saua ia, o mai i resi port, o whaapopo iei nisi tau, e o mai nei o ono se furu le pusamoa. Ia, e o atu tono wharo loa, o valu se furu. Nā sa mātou nāwa ai, e tu sai ma le amainga o se pusamoa se whātei ta inga. I tau e ono whahe e lunga o le oloa lea. Ai masalo se taimi, sau no foi la fionga le ministau tupe, i lesi foi wa inga po factors o loa a fia i tau o loa.
Angale fuitalai. Maria lo fonga le. Sui palmi sei. Sai sa no pusamo. Lau fiangole. Ia, sa no. Ia. Ele na wa fo I te tu ia sui salato a fe tu langa le tau sui fuanga. Me ne lava yo fatalitali se fam talanga le fionga li sta tupi. E fa pe mai. Le ai or bit sta le o tau o loe tau na tari mai. Le ala le la amata tu pela ofisiri. Ato no po la wa uma la vai ma we ato anga tari la ofisiri. Ma ne tele le fa mama manga la fionga li sta tu langa le. Nino foi whaafonga nei maota ma le atunu. Ai pi pau hale mea lea ma fuala o whaafisigi. Ona o le tiute o tau o loa e a iuni. E le rua afe rua sūtoru. E se furu whaate si ma le 5% o loa ia mai whafo. A o le tiute tau o loa mai whafo. Ia mati le rua afe rua sumar wha. Na o le 5% le la fa pe mai le poti le la fionga mi sta tupe o pa u le tau o loa mai fafo ma fuai ona pa u le tau so fuanga le la ma fuai la ofisiri a fai o tu langa le o ma tu pa u lava le tau o loa mai fafo ia mati fa pe fe ona fa matala le tu langa o le adu I lunga o tau o loa I a tātou whareola. Whaingo whia lau siki, pau ana lau siki, ma le wharo lava. Tula mai lau whiangale, Supan. Ia, mana I le siki. O le pau al mea lau sui manu ele o mau atu langa ese ia tiute whae e lea o loa. Ma lea o loa, ma lea o loa. Po le mea o se tau wafianga atoa lea te whaafsili mai. Ia, malie. Ia, lau whiangale mi stau tupe te lo lau whiangale. E mau tonu e tari sili e sui leo sanga. Leo to la nga me sui mamad. I muso e fala vela veli. Sau noanga le whiangale sui pan. Leo di sau ni e to tadi le Samoa le. Na. Ya o te Italia le mi stau tupe man fala lo whiang. Ia, o nā tonua. Ia, whaaftelo o se io o le o sai me sa tupe. Ia, wala ke pesiri me ia, la fe pe vai o miska kupe. Na ke lo miska kupe kalimai. Ia, o tatu o ma tatu te malolo. Ia, mo su 5 minute ia tatu a matai fo. Patati ese